Siyabonga kodwa uNkulunkulu ophinde wasinika elinye ilanga elinye ithuba. Kuqakathekile sihlobo esithandekayo ukuthi okuphileni kwethu silungise ubudlelwano bethu noNkulunkulu nobudlelwano bethu labanye abantu. Konke okuqakathekile isiKristu, awungeke uphile isiKristu kungela abanye abantu. Bayadingakala ukuze kuvele isiKristu sibe sesilungisa nobudlelwano bethu noNkulunkulu. Siyambonga ke uNkulunkulu osesiphe elinye ithuba asikhulekeni. Baba olungileyo osezulwini, siyabonga ngokuyasithanda ngoba phakathi kwethu sincedise njengabantu, sinqobe ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Siyaqhubeka namhlanje ngopart 2. uNkulunkulu izulu lonke libhizi ngoplanet Earth, libhizi ngathi abantu ngoba sawele esonweni. uNkulunkulu uyasithanda. Ngiyaphinda, uJesu uyazithanda izoni zakhe. uJesu uyazithanda izoni zakhe. Nxa siqalisa ke iBhayibheli iyasitshela kuMathew 1 isizathu sokuthi uJesu abuye emhlabeni. Asisibambeni, ngithemba sonke siyasazi, siyakwazi. Kithi abakholwayo singakuthathela abantu khonoko. uJesu into ayilandayo emhlabeni, lithi lona iBhayibheli, ingilosi yabuya kuJosefa yathi yona amthathe uMaria, uza kuzala indodana, uyithi ibizo uthi nguJesu ngoba uzasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uJesu uyazithanda izoni zakhe, yinto ayilandayo emhlabeni ukuthi yena azosindisa thina abantu bakhe ezonweni zethu. Yena engelasici abuye azosifela thina esilesici, thina esilesono, thina esibuthakathaka, esilamaphutha, ngenxa yothando. Uthando lwamletha emhlabeni wazosifela. Sihlobo esithandekayo, ukhona emhlabeni ulamaphutha, ulama-weaknesses, wonile ekuseni uvuka utshaywa likhanda, ulebhabhalazi. Kulo Jesu omthandayo, kulo Jesu owakufelayo, akumeleleyo kuphela ukuthi wena ubuye ngakuye abese kwamukela igama lenkosi bese lidunyiswa. Siyabonga. Jesu abesekhuluma ke ngenye indaba lapha, achaye enye iparable encane. Uthena kulo baba owayelabantwana ababili, abesehamba athume umntanakhe oqala, athi wena buya lapha mfana, ngifuna uwenze lapha ugebhagebhe emasimini lapha, lungilungise lapha, lungilungise. Abesevuma lowo, alanda omunye athi wena ngicela la wenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, avume laye. Oqala kuthiwa athi yena hayi ngisoze ngiye, kodwa ekucineni abesehamba ekwenza lokhu ayekuthunyiwe. Lo omunye avumi, yebo nkosi, kodwa angayi emsebenzini walowo omthumileyo. Nxa esebabuza uJesu uthi phakathi kwababili nguphi owenza intando kayise, baqambe bathi ngokuqala lwana owathi loba ethe hayi kodwa wahamba wayakwenza nguye owenzayo intando. uJesu abesesithi linanzelele, libhasope, liqaphele. Izifebe labathelisi bengalingeneli kuqala embusweni, bazangena ekuqaleni lilokhu lisemuva lisala licabanga ukuthi linali-right. Sihlobo esithandekayo, siyaqhubeka sibambe lapho. Umlimi uJesu nguye yedwa olomuthi wesono, nguye yedwa okwaziyo ukuthi umuntu engona umenzani. Sibambeni lapho. AbaFarisi kuthiwa babele problem, ngicabanga ukuthi esesilayo kathesi njengamaKristu, kungakhathalekile ukuthi ungena yiphi church. Kwesinye isikhathi senza kube nzima ebantwini abafuna ukubuya kuJesu. Obhalayo uthi yena abaFarisi bese bedividile, abantu baye bafaka le ecomplex, uNkulunkulu abe ngapha, bona babe sesenta lapha. Bathi bona ebantwini bamemeze, bathi bona ukuze libuye kuNkulunkulu
qalani liphenduke, qalani lilunge. uNkulunkulu ufuna abantu abalungileyo abese bamukela. Njalo ukulunga kwakhona lokuphenduka kwakhona thina njengoba sisesenta lapha yithi esi-approvayo, yithi esibonayo ukuthi usuphendukile yini lapha sokurongo la. Yake libezwa abantu uyakuzizwe yini nxa ungazake ubezwa abantu bona bake bakuzwe. Engxenye ngumbhabhathizo abantu sebelayini lapha sebefuna ukubhabhathizwa. Uzwa abantu benyenyeza ukuthi hawu bana asokuphenduka lokho. Hanti siyabazi phela umuntu nxa isephendukile uyakhanya. Ukukhanya ngani? Usebuyile lapho athi yena uyayivuma inkosi njengoJesu, njengenkosi yomsindisi uJesu. Abantu bale bangune sale. Yithi esibonayo ukuthi ubani uphendukile. Hayi khona umlimi. Singavuma thina lo mlimi sevuma. Basebendala abaFarisi asubambeni lapha. iBhayibheli kubeka sobala ukuthi ingwe angeke izitshintsha amabala ayo. Ngaze sizame zihlobo ezithandekayo ukuthi silunge sisodwa ngale kasenelisi. Umlimi akwenzayo yikutshengisa isoni, uthando alalo esonini. Isoni sibe sesibuya kuye. Umlimi uyazilanda izoni, umlimi uyazifinyelela izoni, umlimi uyazidinga izoni, azinike amandla ngomoya wakho ingcwele ukuthi ziphenduke, ngoba umuntu eyedwa kangeke aphenduke. Umuntu angeke aziphendule. Lami ngichumayela so kanye ngeke ngiphendule umuntu ngumsebenzi kamoya ingcwele okuthinta ngaphakathi yomuntu azibone ukuthi uyisoni, abese samukela uthando lukamlimi, abese phenduka umlimi amenzele kuhle. Babebhiza abaFarisi. Esilongu ungenzi njengabo owile lezulu kawulingene. Sebenzi wabo kwakumele kube yikuncedisa abantu kubuya kuKristu. Bathi bona babesebenza ngama-deputies kaKristu. Asambeni. Nanzelele umbuso wezulu ingawuthathelwa ngabathelisi lesifebe. Asiqaliseni ngabathelisi mbijana. Sayisathinta mbijana abathelisi. Sike sakhuluma ngaye futhi last week. Abathelisi bebengathandakali ko-Israyeli, esinye isizathu ukuthi abaningi bebengabako-Israyeli besebenzela i-Roman Empire. So amaJuda ayebazonda ukuthi abantu abasihlukuluzayo liyabasebenzela lincedisane labo ukusihlukuluza singabantu bakini. Number 2, babe sithi nxa be-collect tax bafake leya percentage ibe nengi imali, base befake ezikhwameni banothe abanye abantu bethwele inzima. Babe zondakala okumangalisayo. Babe ngabantu ababi, le evidence yokubi babo, le corruption yabo yayisegcekeni, yayikhanya nsuku zonke. But hallelujah. uJesu wafika obhalayo uthi yena enye into eyayicaphula abaFarisi ukuthi babe sinxa bechumayela, nxa besiba lama-efforts, abaFarisi babe siba le crowd encane. Yelilanga uJohn, I think wayesebotshiwe uJohn. Bayabuya abantu bathi kuJohn, John uyawazi ukuthi undoda lwana umfana lona wombhabhathizwayo lana wombhabhathiza kuJordan, abantu abaningi sebemlandela, sebegcwala so. Babe zama ukuvuse into kuJohane ukuthi la aqaphuke azondele uJesu. uJohane wabakhayela wathi nxa besiya khona ngale ba right yikho vele kumele bayikhona ngale, yili udlu kaNkulunkulu elibhedwe isono somhlaba, yena kumele increase mina ngidecrease, right konke. Xa uJesu engena egatidonki abantu behlabela ihosana, abaFarisi amaBhibhi akhwela ukuthi abantu abaningi bayamlandela
obhala uthi uhlupho ukuthi bona babe sithi nxa befundisa bejumayela babenganiki isoni ithemba babehle besigangade khonapho chop nxa uJesu esithi yena ngesono esisodwa uNkulunkulu uyathokoza bona babe sithi uNkulunkulu uthokoziswa yisoni esibhubhayo ngenxa yesono sakhe kanti ke vice versa umlimi kajabuli nxa isoni sisifa sifele sonweni wabalanda uJesu bonaba olahliwe wabalanda ozondakele wabafinyelela ngenye ilanga ukuthi ehlamba into engiyibongayo one of the 12 kwakunguMatthew wayeyi-tax collector hallelujah wathi edlula so uJesu wabebona uMatthew wabesinga phambi kaMatthew so wamsmayilela alinexeka alikuzwa ndela alikuzwa wamsmayilela so uMatthew wamanga ukuthi ngiyezwa ukuthi umfundisi ngiyezwa ukuthi ngumfundisi Messiah ngiyezwa usmayilela mina isoni kwehlula ama-head elder mina angikhulumile abangikhulumisa abantu be-church la ngenxa ye-profession yami ngisoni mina ngisoni le tafula nansi khonapho uMatthew nxa ngaphansi kwetafula wayile enye i-receipt lapho ayibhala khona imali zakhe konke kukhona uJesu wamlanda ebusoniseni state katshonga ukuthi Matthew nxa sufuna ukulandela uqala uyephenduka uzangithola ngihlezi ngale entabeni ngikhuleka phela ngiyakhuleka angihambi labantu abanga-right so ubuye uqala uphenduke hayi umlande khona phana uMatthew esenza into zakhe imshikashika yakhe ehlanganisa uJesu afika ame phambi kaMatthew amkhangele ngobuso bulothando amsmayilele phela uJesu wayesithi nxa ehamba kube le crowd abanye ababegcwele ababeyi-part of the crowd kwakungabafarisi labo bama khona phana bahle bahwaqa uJesu wabesmayila eselula isandla kuMatthew wathi ngilandela uMatthew wahle wasukuma khona wasukuma wachiya imali wahamba walandela uJesu umsebenzi kaJesu nxa ulalele lapha ubona ngani kaweneli ensindisweni nakutshela good news uJesu izoni zakhe uyazithanda namhlanje welisandla kuwe kungakhathalekile ukuthi ulele ngaphi ubusenzani khathesi kwenzani welisandla uthi yena ngilandela ngoba ngivele ngilande emhlabeni ukuzozidingela lina elilahlekileyo ngizisindisele ngizigezisele ngizihlengele ube indlalifa umbuso wezulu wahle wasukuma uMatthew walandela ngiyacabanga manje ngicabanga oPeter babekhona yibo ababethiya imali uMatthew ayithax ayidiva aphinda abadubule ngenye abathi tha cabanga kudliwa so babe sidla bodwa yena esekhatshana ngale benyenyeza uJesu ngabuya abadonsa abahlanganise ndawonye uyazithanda izoni zakhe malidunyiswa igama lenkosi nango omnye umtax collector chapter 19 uZakhe usiyamazi Zakhe domnazi ungabala isitori sikaZakhe kuthiwa wayenothile uZakhe kulezinto ezimbalwa vela hlaphume ngazo phambili lemhlabeni lapho ngaphuma ngazo phambili ziyabe zikhipha kwezazukhiphela wayeyi-tax collector wayenothile kuthi ukuthi wayefundile inamba wayechaya inamba echaya so elento zakhe but iBhayibhili lithi lona ngento zakhe zonke lezo kazange abe lokuthula wasefisa ukubona uJesu khona futhi kurongo khona yalinye ilanga uJesu uthi hamba omunye umfundi agijime athi uyamlandela uJesu athi akuna problem nxa ulandela ku-right but ngicela ukutshela indodana yomuntu kayilandawo yokuqamelisa ikhanda amakhanka alemgodi omayadi balezidleke imguwe ilezidleke
otsiki bororo banembalo lapho abahlala khona inyoka zilemihome lapho ezihlala khona. Mina nxa ungilandela ubekwazi angilandawo yokubeka ikhanda nje, uyangilandela ngilalutho khona. Yana lonke lalutho usedingwa ngololutho. Emhlabeni kumele kube nje, kumele ongelalutho adinga ololutho. But uZakhe uyazwisisa ukuthi ulutho lwakhe kakusolutho nxa engakamtholi ongelalutho kodwa ololutho lonke emhlabeni olempilo emunaphakade. Abesemdinga athayi benzi yakhe ayipaka laphana athe seyipakile ehle khona bayisezwile ukuthi uJesu uzadlula ngaphi. Ehle uZakhe anyenye umuntu omdala onothileyo ofundileyo agadi isihlahla. Mina anginothanga amfundanga kodwa esikolo ngahamba ezothi sesiqedile lami ngabona ngasayi ngomnyaka ozayo kuthiwa sesiqedile. Angifundanga, anginothanga, angilalutho. Phandle lapha kulezihlahla zamagwava, kulezihlahla zamamengo. Nxa kule mengo ephezulu ngiyehluleka ukuyigwegwa ngengwegwe, ngiyabiza abantwana bakomakhelwane. Angisagadi izihlahla noma nginganothanga sengimdalanyana kusavumi ngimude ngaka semphezulu esihlahla kwenzi. But uZakhe enothile efundile lakho konke wagadi isihlahla ngenxa yokulangathi ufuna ukubona uJesu. But ngithe ngibhala indaba asoZakhe likubambela owayefuna ukubona uJesu nguJesu owayefuna ukubiza uZakhe. Ngoba uJesu wayengakubona yena uZakhe watshona ehlezi esihlahleni. Wasehambela khona babili wakade esihlahleni somkhiwa. Abakwaziyo abakhulele ekhaya kulezinto ezingashoti esihlahleni somkhiwa yibunyonyo. Bamdubula bamluma phezulu khona bamluma wahlala efuna ukubona uJesu. uJesu wayivele emazi uZakhe embona engqondweni yakhe wasehambela khona phana kulo Zakhe khona. Zakhe wecatshile so esingambona kuphela bedlula ngehle sengright uthi sorry uJesu ebanga esihlahleni somkhiwa wakhangela phezulu wasmayila. Lo Zakhe la wakhangela wanganubele enhloni ngapha emuva kwakulabafundi bakaJesu eceleni kunabafarisi bethwele ama red pen nama notebook bathi baqalisa ukukhulumisana banguna. Sebembonile uZakhe uJesu wasesima uthe esemile wahleka uJesu wasmayila uJesu wathaba uJesu. Wena lisandla sakhe wamqhweba wathi Zakhe uyehla esihlahleni. Ngenxa yokuthi ngiyakubona ukuthi ulambele insindiso. Lami sengilambile. Angifuni siye kudla ko chicken slice. Kanifuni njengoba kule mali siye KFC. Engikufunayo ukuthi ngihambe lawe endlini yakho ngiyekudla kwakho. Haleluya. uZakhe waphosa wawe esihlahleni ngoba selokhe wazalwa wayengazakawezwa amazwi anjalo, amazwi othando, amazwi amukela isoni, khangela nje bonke uZakhe into zasingambalanseli wayesehluleka lokuzobuya kuhle ebantwini. Fine abanye bengakhuluma ukuthi ngenxa yesitecha ukuthi wayemfitshane. Okwamehlula kakhulu yikuthi abantu wayezathutsha abuye bamjaje bamsikasika abalungileyo bamxotshe. Wathi mina ngizacatsha ngingambona sekuright. Jesu wathi hayi Zakhe mangikhiphe emhlolo wena ungakafuni ukumbona mina bese ngikubona yiko ngihambe khona apha. Haleluya. Wena uZakhe usela eceleni kaJesu leziyana straight endlini kaZakhe bafika bangena zona zaqala zaba le emergency church board phandle zakhuluma
indaba yayisihlupha kakhulu kwakungaso Zakhe futhi indaba yayisihlupha kakhulu bake baqhweba lo Peter kanti Peter iproblem asizwisisi why bro into ethanda ukudla lesoni why engabuyikitha zohlala etafuleni yethu abalungileyo nxa eqinisile ukuthi wavele ezulwini why engadli lathi abantu lathi seduze lezulu suke ezulwini ahlafikele kithi la why bathe behlezi phansi sekuhlezwi sekudliwa ngicela ukuphonga ukuthena left ngiyahleka Peter Mrs Zakhe uyamthanda abanye umama ba right angitshonga ukuthi abanye ba wrong ngikhuluma ngaba right wathini wabephumile eyedwa usebuya lequla labantu sokugcwaliso endlini ngayilala mphonga ukuzikhulumela ngikhuluma kulabanye umama angikwazi ukuthi kusuka kuthini abehlule ukwamukela izethekeli abehlule ukwamukela abangani bomkakhe abehlule ukwamukela izihlobo zendoda zingafika yena uhlayelala engxozwile bengafika abantu uhlayelala njalo engakayilala uhlakhangela indoda ngelihle lokuthi ngilandele bedroom into yenzileyo seyilungisa fika ngala ethi wena sugcwalisa abantu lapha siphambi kokubuya nje awufona siphambi kokubuya Zakhe ungafona ngafona uZakhe wabubuya into yabeza wabuye ukuthi wayibuya lo msindisi wamamukelayo lizwile bomama lizwile hlala laphana wathuna wahlala phansi wadliwa zona zihlezi laphana sezidubhuna umlomo usungaka zisondile ziginqa amabhipi akhwela ukuthi wayo umsindisi esidla lezoni vele umsindisi engadla lobani ngobulanda izoni ku planet Earth ngabe kungela zoni na uJesu kazange abuye azothatha lo mzimba wenyama waqoka inyama njengami nawe ngenxa yethi izoni uyazithanda izoni zakhe uyazithanda izoni zakhe nxa uyisona ungilaleli uJesu uyakuthanda ngakuthandi kuphela wakufela ufuna ukuzokudla nawe ngadli lawe kuphela emhlabeni uselungisile ekhaya kababa kulezindlu eziningi ufuna ukuthi nxa impilo ngolikhala aye kudla lawe etafuleni enkulu sisevwa zingilosi yena ehlezi engabi namanhloni ngawe ngoba emhlabeni wamamukela wakusindisa wadla lo Zakhe emhlabeni wena usefuna ukuya kudla lawe ekhaya ezulwini bathe bezila lokho ezimuna umuntu bezila lezo zona zingadli uJesu abesezikhaya isikhathi the right akhathazeki lalela akhathazeki lalo la yenalo madoda la yenalo lo esisho Zakhe ulaye njengani uyindodana kaAbraham tshintshani kumkhangela lingaboni tax collector khangelani inzalo kaAbraham tshintshani kukhangela abanye abantu asitshintsheni kukhangela abanye abantu wothi ngitshintshe sibanda sitshintsheni moyo sitshintsheni ma-elders malunge bandla bantu abakhonzayo asitshintsheni kukhangela abanye abantu ungaboni isidakwa khangela inzalo kaAbraham ungaboni isifebe khangela inzalo kaAbraham ungakhangela isela khangela inzalo kaAbraham ungaboni umthakathi bona inzalo kaAbraham ngoba laye njengawe wafelwe eKalvari baze bomthi nxa inzalo kaAbraham kodwa lingakhohlwa umthandazo wezulu kodwa afane nathi uJesu wathi hayi uright nxa engafani lami mina vele angilandanga abantu abanjengani ngilanda abantu abanjengaye ngoba indodana yomuntu izodinga ukulahlekileyo haleluya number 2 khaya umbuso wezulu engawuthathelwa izifebe ema church empilweni umuntu engawona umthetho wesikhombisa wo le body yakhona kayipheli
laba bengakhulumi baqala ukukhuluma. Yebo sifuna ukubuza ukuthi yena ijaha lakhona lithini. Ingoba ibisisithi woza kuJesu noma unganikinika angeke akubuze ukuthi wawusenzani. Napa sikithi la Jesu yakhuluma lapha ku chapter 7 ka Luke kuthiwa wabizwa uJesu wanxuswa nguSimon. Bayahlala endlini kaSimon kwalayinwa so kwadliwa. Xa kudliwa kuthiwa kulo mama wabuyayo le perfume wayivula so uqhathi lwayo lwagcwala endlini wasondela wakhala wathela inyawo zikaJesu ngeperfume wathela inwele zikaJesu wakhale bamba inyawo zikaJesu so afambela kuthiwa uJudas Iscariot abesekhuluma libambela abesezwakala ecomplain esemsamisa wena mama ngawodlalisa iperfume edulayo so mina perfume ngazithu kuphela amanye angiwazi iNivea le brut the incense of man kunamanye adulayo so vele ngena ku Edgar's mina ngiqali ngoba uyaphumula eBP angaka zwadula so lebhox lakho lihle so umama lona wayithengile inkalakathi inhle wayithi wayivula so kwathi qha endlini yonke so kwanukelela uJudas Iscariot wathi perfume le ngawuyinike mina kuloku yi-waste uthela uJesu asibambela uya waste perfume le ngokuspray uJesu ngawuyinike mina ngilama connection bengingayihlanganisa lamajida sihlanganise so ngithengise ngemali enkulu ngibe senginika abayanga ababekhonapho but amen bemcheka so ehlala phansi uJudas kuthiwa ivese ngaphansi wakhuluma ngani uyabazwela kodwa yikuthi wayelisela waye Jontwa esikhwameni uJesu ekhona emkhangeni wayengamqotsha wayengamdisfellowshipha wayengamsenta but wamgcina wamvezela uthando wamncenga ngoba izoni zakhe uyazithanda. Baningi abantu nxa sigula baningi abantu nxa sifelwe abakhuluma ngani bayasizwela bona bengasizweli ababuya emfeni bengani bayasizwela bona bengasizweli ababuya ugula bengani bayakuzwela kanti bazochecka bafuna ukuconfirm ukuthi ubulawa yikuyini nxa bephuma baniki namakhanda bathi yikho bengakhohlwa ukuthi labo balakho. Jesu wayehlezi la I think uJohn uLazarus ehlezi la uSimon ehlezi lapha na umama lwane ebambile uzikaJesu ethutsha so kuthiwa uSimon dilepho omkhangela umama lwana wakhangela uJesu phayinhlizweni wasesithi ngabe uJesu ngumprofeti ngumprofeti uJesu ngabe sesenza njengami. USimon la wayengumfarisi at least wayekwanxusa uJesu wathi ngawe uJesu ngumprofeti ngawenza njengami mbonani wakwamthi tha uJesu la ngendololwane ukuthi umama lo obuyayo uJesu so isikhathi sokuthi sigoqe inyawo sitshintshe le direction sikhangele ngapha wathi wabona uJesu inyawo zonke zinabile wamthi tha chake lihloko Bible ihlona wathi yena ngawe uJesu ngumprofeti nawe uyamazi umama lo ombambayo ukuthi kumabonjani thina siyabazi umama lo ewevali siyake simbone emana siyamazi emgwaqweni emagonyethini abafana bomchova siyabazi umama lo ngabe uJesu yakwazi lami engikwaziyo sesigoqa inyawo angasithinti phela asithintwa izoni asibanjwa izoni ziyasingcolisa. uJesu waqhubeka enabile umama lona wambamba inyawo wamthela iperfume wamgeza ngenwele zakhe. uSimon iBP sikhwelile amajida laphana esezonde
uJesu othe qeda khonapho wathi umama lo limyekele ngoba lokho akwenzayo Simon ingene endlini yakho awumphanga amanzi okugeza awumphanga le perfume kodwa lo mama kwenzileyo lapho kuyabe kutshunyayelwa khona uzabe qanjwa yani yathi uJesu thabe sechibilika akhanye uSimon athi wena Simon ngicela ukubuza kulomunye indoda owayenabantu abangu2 ababemkweleta omunye lo wayemkweleta i100 bond then omunye lo emkweleta i100 years wasebabiza bobabili wasesingambhadala isikweleti lo ngithuni ngasambhadala hayi ngabile ndaba ngasambhadala nguphi phakathi kwababili wayezambonga kakhulu uSimon uthi ngulo weUS vele wayembonga kwemali enkulu le uJesu wathi ngokunjalo ababhalayo lobhalayo uthena uSimon uvika kangaka namhlanje nguye owabreaka ivirginity kamamalo namhlanje usemfika Isihlobo esithandikayo kulabanye abantu abasivayindelayo kodwa izolo besilabo izolo yiba basintroduceayo kulimikhuba esisihlupha namhlanje namhla sebehlezi ngale sebengojudge bethu but siyabonga lanxa besijaja lo bengimthintileyo ngalandaba ngoba izoni zakhe uyazithanda Mana ngikhulume nawe uyakubuya church kumbe uyehluleka ukubuya church uyesaba ukubuya church ngoba wake wabuya kwenye ilanga wabona abantu bekukhangela njengoSimeon lapha bagoqa inyawo uthiwa uhlala bavula igap ngoba mhlambe isigqoko usigqokile sasingafithi lapha abakhona indlela owugele ngayo indlela owupende ngayo ubuso bakho bavika oSimon Vilepa bavika bakuchiyela ispace uwedwa uthe uchayise church bakuthana badla bengama groups wasala wedwa washona ngendlala bakhuluma ngawe besidla don't worry bevika bebaleka ukhona ongavikanga kukhona ongabalekiyo ukhona ovula izandla zakhe okwamukelayo ngoJesu ngoba izoni zakhe uyazithanda woza kuJesu unuka ishambroku leCrescent unuka igwayeleliyana elamakhokhoba unuka lona unuka ingoma unuka noma kwini woza kuJesu yena kangeka kubuza ukuthi wawusenzani singakuvika thina yena akakuviki ngoba ungumuthi wecondition yakho uliwundlu likaNkulunkulu eliqeda isono somhlaba dadewethu lilunga lebandla mhlawumbe sokutheni kwathini mfowethu lilunga lebandla ubililunga lebandla sakuphatha kubi thina church abangcwele sakhuluma kube church sakukhangela kube church namhlanje ngithi mina don't worry vele siyakhangela ungakhohle ukuthi la ungakafiki kule indawo usufike kuyo la wawukhangela woza kuJesu ekwayeni ungakungasela ndawo kodwa ekwayeni enkulu okuhlatshelwa khona ingoma kaMosi lewundlu lendawo ungabuya kuJesu kuyamangalisa lathi sosikolo bani ngigijime ngiqede lapha sigijime John chapter 8 kulesiye futhi isifebe let's kuJohn sabanjwa in the very act Bible lithi lona abafarisi bambamba nomama eqothweni in the very act xa ubala iBhayibheli lithi lona babuya naye hey ngicabanga ukuthi Deuteronomy sengikhohle ivesi yakho ngizayidinga zalitshela next week ngabe buya laye bathena kuJesu hey Jesu umama lo simbambe efavor umama lo akugcwaliseki akubalance likubambe kuhlela bathi bona uMoses wasilaya uverse 5 wasilaya uMoses thina uMoses wasilaya thina ukuthi abanje sibakhande ngamatshe ngabala kuhle iBhayibheli kuDeuteronomy uMoses ngabalayanga wakhuluma koIsrael labo included ukuthi abantu ababili bengabanjwa befeba kumele bayikhandwa ngamatshe
uMoses kababizanga bona bodwa eceleni wabatshela lokhu wakhuluma ko-Israyeli. Moses akukhulumayo uthi yena abantu ababili bobabili, both of them bayekhandwa ngamatshe, kodwa babuya kuJesu bele statement esisingabhalansi kahle, ngoba babuya lo muntu oyi-one bathi simbambe in the very act, simbambe xhaka, simbambe red-handed, simbambile. Hey, into le abambamba yona kutsho ukuthi base befakile ama-spies emakoneni laphana, wabafonela wabatext wathi yes sokungena umuntu, but ngibona nomuntu ongeleyo ngiyamazi la ngani ubhulu wethu. Babuya benyenya so bafika bama so bathi ya sakubamba. Kanti wenzani lawe moyo khona phakathi wenzani sibani? Elder phuma ngebig door, sizahamba lo mama lo, sihamba la kuJesu wena. Phuma ngapha kathi ongene ebusuku akubone mina abantu bekhangile. Waqoka ngendlela ubhuru wabo, mama lo bambamba, so bambamba mama lo basuka naye lapha bemkhafulela, besuka naye lapha bemthethisa, bamshaya umhlawumbe, bekhiphi inkalakatha zenhlambe ezingaka, bemtshela zigcwale, bemtshela veza mtshela usizakubamba, sesikubambile. Yina abantu elisibisele emuva, yina abantu angikwazi ukuthi liphilelani ngalifuza thina, basuka la baqansa bedinga uJesu, baze bafika kuJesu basowamjika umama lwana laye wafuna ukuhlala esethe ekhala, inwele ezidilikile, isibhuda sesiphelile, kunzima eseginqe, uqwa umnye seqamukile, embekisele endleleni. Fika bamba sobamba kaJesu bathi Jesu asihlali kulezinye izona ezonawo lapha sonxa singekho soziyazi lokho esiqhubeka so sifuna ukuhle silungilungise sinika lapha igwahe thoba kukhuluma lokhu bemlingi. uMoses wasilaya thina Bhayibhelini alilayi ma-elders, alilayi bafundisi, likhuluma ebantwini bonke ukuthi isono yisono, alikhethi, khuluma nomuntu wonke. Namhlanje bakhona abantu abalomoya, bakhona abantu abalenhliziyo, bakhona abantu abalezenzo ezifana lalela amadoda nxa bephile ebantwini ongani badonselwe ecelweni lizulu lalaya bona ukuthi sikhatshana thina ezulwini le kasiboni kuhle emhlabeni, liboke lisikhangele izoni lizibambe mani likhiphe imhlolo uNkulunkulu kala police station, uNkulunkulu le church lapha amukela khona zonke izoni abesezisindisa. uNkulunkulu kala amapholisa, uNkulunkulu funa amaKristu ancedisana naye ukudobha ezinye izoni njengaye. Lathi sizoni kumele siyebambe ezinye izoni. Umlimi kakana ma-CIO, umlimi ufuna amaKristu alomoya onjengwakhe, abazwisisayo umusa abawenzelwayo, bathathe lowo musa banike ezinye izoni njengabo, ukuze insindiso igcwale emhlabeni ngelinda ngasephumule ekhaya ezulwini. Bathi namlihloni manje sigijima Jesu abesequtha phansi abesebhala ngomunwe ba. Hey man sibhizi, indaba nansi la, indaba isegcekeni, umuntu usegcekeni, simbambile, ofakazi namba sikhona, simbambile umuntu lo. Jesu abesesukuma futhi kuhle, engahwaqanga libambela ngicela ukuva indlela mbijana, engahwaqanga uJesu asukume bakhangela bese sithi kibo ongela sono phakathi kwenu khona ke mina ngisabhala la kamjikijele ajikile itshelo lokuqala ngizabe ngapha lijike ngale, but icondition yi-one kujike ongela sono phakathi kwenu. Obhalayo uthi yena nxa ebakhangela uJesu wababona wabazi ukuthi namhlanje yini elithwele amatshe
kodwa nawe wasebhala phansi lawe bani bana bhale lebizo wawulaye lumama lo munye futhi ongekho la endaweni enje ngesikhathi esinje iBhayibheli amlithi lona libambela umuntu wayebhalwa lapha wayenguye wayebuya azobona ukuthi kade kubhalwani abesebona izono zakhe engasibona ajike ilitshe isikhula sasidlala igame ethi iqanda libolile kwakumele bazenzele ifavor ngoba sebebuyile esibhedlela esikhulu sesono esingukristu kwakumele umuntu engabona isono sakhe achilitshe ajoyina umama lowo iqanda elibolileyo kodwa abantu babhayiza ngoba babecabanga ukuthi bangcwele babecabanga ukuthi balungile babecabanga ukuthi bona ukuphenduka isikho kwabo babechiya amatshe bangena indlela bahambe bencapha bahambe bezondile bahambe becaphukile bahambe bethethisa bengathethisa umama lo kuphela sebethethisa lo Jesu kubuye omunye angaboni okwalwano sehambile ngoba uJesu lapho kubusiness yokuyangisa abanye abantu ayekubhala phansi wayenokukhuluma abantu bonke belalele lawe mpofu suthwele imbokotho engaka lingakabamba umama lo kade uvela ngaphi ulale wayengabayangisa but ngakho kubusiness yokuyangisa okubusiness yokukhava izono zabantu adonsa izono zibuye ngakuye abesezisindisa nansi evidence ngakho lo yedwa wajika ilitshe haleluya babevuma phakathi kwabo ukuthi la nxa bebamba umama lo besithi bonile kulomunye obaziyo ngcono kulalokho abazazi khona akulalitshe lajikwayo ngakho lungileyo emhlabeni sonke sizoni sonke sifuna umsindisi kasiyekeleni izoni zibuye kuKristu ngoba uyazithanda izoni zakhe iko wasivile eCalvary basuke bonke umunwe owabhala phansi yiwo umunwe owabhalayo mene thekele yiwo umunwe owabhala imithetho elithumi yiwo umunwe owabhala imithetho elithumi edwaleni ukuze imithetho elithumi edwaleni ihlale phakade wasebhala izono zabantu ababemile lapha emhlabathini ukuze ngemva kwesikhathana esifitshane kucitsheke nje kubuyisa vunguzane sicitsheke umlimo isono somuntu ngasigcini ngasifungameli ngasigcini ngasisebenzisi against umuntu lwana usibhale emhlabathini ngoba ufuna umuntu engavuma bese mthethelela woza kuJesu noma umanini ngoba izoni zakho uyazithanda qede esikhambeni nxa sebehambile bonke abesechibile kuJesu abesithi Sibani uJesu ayathi yiko bekubamba ko ukugqoka abantu khona ezizinto la liyasenzela kuyini vele khona Jesu esithi mama ungabala kuJohn 2 wathi khuluma lo nina wathi woman ukhangela lo mama lo ngathi ukuthi wena pendeka wena hayi uthi woman abesethatha umama lo kade bemthethisa ukuthi pendeka wena pendeka abesemthatha amkhwezi azomfikisa kulevu kanina athi woman amnike inhlonipho uJesu nguyedwa othatha izoni eseziseyiswa ngabantu ezikhafulelwa ngabantu aziphakamise azifake lapha zithole inhlonipho kayangisi umuntu liyabona umoya lo wabantu okukhipha abantu bo B Metro H Metro ngumoya kaSathane expose abantu okuyangisa abantu okuthini isiKristu kasiyangisa umuntu ungabona usuku department yokuyangisa umuntu ususebenzela uSathane ngoba uSathane ufuna ukuthi akuyangise ngakuyangisa inhliziyo yakho ibe likhulu ube lenhloni ungasabuyila kuKristu uJesu kayangisa umuntu akula muntu ongonanga la umlimi ungayisuyo ovalayo ngasibhalwa everyday but owakho umsebenzi ngokumboza izono zabantu ngegazi lakhe abesezisindisa umlimi asenzele ukuthi umlimi asiphathise manje ngicele ngalokho kulesinye isifebe futhi uJesu ahlangana naso emthonjeni uJohn 4 leso wakhuluma lasisikhathi esingi nakho ncane mfuna ukuthi sikuzwisela la sasilenye evidence uJesu wasisithi
wena mama ambe biza umkakho athi yena angilandoda uJesu wathi uqinisile ngoba usuke waba le5. La yena uzomkhelela amanzi asowakho kamthethisanga wamtshengisa uthando lomusa. Umama wamukela leSamaria yonke yamukela. Umlimi asenzele kuhle. Uyisoni ngisoni indawo yakho kusenyaweni zikaJesu. uNkulunkulu asenzele kuhle. uNkulunkulu asigcine esandleni sakhe. Umlimi uyasithanda. Ungalahlwa ngoba umuthi wesono sakho ligazi leCalvary. Asigcine senisikhuleka. Siyabonga baba ngoba uyasithanda. Siyabonga ukuthi uyasamukela. Siyabonga ukuthi uyaxolela. Siyabonga ukuthi uyasidinga. Siyabonga ukuthi akho lo yedwa oza ngakuwe omxotshayo. Sigcine esandleni sakho ngegama lakho siyakhuleka.